Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı Müslüman bir toğandarım. Men bir eçkimiz, köpçülüğüz bayqabagan, köngül burbagan bir iş jönünde bizlerge aytmakçımın. Men aytarım, sizlerge mümkün taң kalıштуу boluşu mümkün. Namaz okugandan saktan. Oroza karmagandan saktan. Жақшы işlerde tasbih aytıp sadaka çıgarudan saktan dep aytsam taң kalasızbı? Taң kalıштуу boluşu mümkün. Emne sebepten? Egerde biz namaz okusak, orozonu karmasak, sadakanı bersek, sooptu işlerdi kılsak, bирок başka bирөөнү gıybat kılganды toktotпой турган болсок, kıyamet günü barganda биздин кылган иштерибиздин соопторун, намаздын сообун, орозонун баарын тартып алышы мүмкүн. Oşol sebepten namaz okuduk bu, Kudaydan korkup bирөөнүн артынан süйлөбөш керек. Gıybat kılбашыбыз керек. Oroza karmadık bu, bирөөнү gıybat kılбашыбыз керек. Артынан süйлөбөшүбүз керек. Antkeni oşol kıyamet günü bizden sooptu surayt. Себеби kıyamet günü barganda aga bereyim desek bizde dollar жок, сом жок, евро жок. Ал жерде бир гана сооп менен эсептешебиз. Биздин тапкан сообуз эмнеден болот? Намаздан, орозодон, зекеттен, жакшы иштерден болот да. Ошондуктан туугандар, биз ибадатты кылалы, гыйбаттан сак бололу туугандар. Алла разы болсун. Сооптон кур калбайлы.